Hey, how are you? Are you okay? Me too, I'm okay. Uyu munsi mbafitiye indi powerful message. Murabizi ko nkunda kubaha link z'ama internship, scholarship na training opportunities. Ariko hari benshi bakunze kumbwira bati turaprayinga ariko ntago badufata. Nukubera iki? Uyu munsi ndakwereka impamvu y'ingenzi ishobora kuba ituma batagufata n'uburyo wayikosora. Ndakwereka uburyo ushobora gutsindira buri scholarship yose iyo ariyo yose ushobora kwaprayingaho. Iyo utangiye kuzuza form murabizi neza ko bagusaba personal statement, motivation letter, even na cover letter. Rero niba ugiye gukora izi letters ko nzikubwiye zose, please pay attention. Don't joke with them. Kuba ufite amanota meza ni byiza ariko wibigenderaho. Kuba ufite first class ntago biba bihagije ngo ube wabasha kubona scholarship. Nuramuka ugendeye kuri class ufite rwose biragoye kuzabona scholarship. Hari ibindi bintu wirengagije harimo nk'izi personal statement, cover letter, even na motivation letter. Iki kibazo gikunze kubaho. Abantu benshi birabagora kwiyandikira personal statement, birabagora kwiyandikira cover letter, birabagora kwiyandikira CV na motivation letter. Uyu munsi ndaguha powerful website uzajya ukoresha kuraho reference z'izo letter zose ku buryo bitazongera kukugora ukundi. Urahasangamo personal statement, motivation letter zirenga ibihumbi, thousands motivation letter zihuje neza n'ibyo wize, be wazikuraho reference. Ubundi udownloading iyo ukeneye cyangwa urye copy uhinduremo uyipestinge muri Microsoft Word yawe, uhinduremo utuntu duke ubundi ubone letter iri kuri standard. Website yitwa studential.com. This is the website. Urayibona hano hasi, urahasangamo personal statement zanditse neza cyane. Ushobora gushaka n'izindi zirenzeho zihuje neza n'ibyo wize. Nugira imwe uklikaho birakugeza kuri ino page ndi kukwereka hano hasi. Urahasanga personal statement examples nyinshi cyane. Izo habona hano zose wemerewe kuba wazidownloadinga for free, ubundi ukazinduramo utuntu dukeya ku buryo personal statement yawe iziri kuri standard ya Dange. Hano uri kuhabonamo chemistry, IT, every courses. Buri course yose buri yo wifuza ijyanye n'ibyo wize wayihasanga. Ni kenshi mbona ama-email menshi ya bamwe basa nkaho bacitse intege bambwira bati turaprayinga dushaka scholarship ariko ntago badusubiza. Please pay attention for how you write your cover letter, your personal statement. This website is the secret. Iyi website nakubwira ko ari ryo banga abantu benshi bakoresha kugira ngo babashe kuba bakwandika cover letter, personal statement ziri kuri standard ikenewe. Nawe rero wayikoresha.
kugira ngo wirinde kuba disqualified. Niba ukeneye sample zijyanye na education, just click here. Izijyanye na chemistry, click here. Economics harimo person statement zirenga amajana kabisa. For example, reka duklike kuri economy. Nuyiklikaho baraguha ino page. Urahita ubona economic personal statement example 1. Hasi example 2. Hasi urabona history personal statement example 2 n'izindi. N'ama agencies atanga serivisi nk'izi ngizi zo gufasha abantu kwandika, na ahangaha akura ama examples. Please save your time and money. Ngwino kuri no website ukureho iyo ukeneye n'ubuntu. Bitewe n'isomo wize ushobora kurisearchinga, byamara kuza ukariklikaho ugasoma witonze, ubundi ugaselectinga, ubundi ugapastinga muri Microsoft Word yawe. Very simple. Ubundi ufata igihe cyawe usome witonze guhera ku ntangiriro kugera ku iherezo, ariko unagenda weditinga mu tuntu tumwe na tumwe. Ntabwo bigoye rwose. Kuruko ushoboye personal statement yawe izitwika koko, kuko kubona scholarship bigenderwa kuri personal statement yawe. Naguha nk'urugero, ushobora kuba ufite third class, ufite personal statement ikoze neza, ukaba wabona scholarship. Mu gihe umuntu ufite first class utazi gukora personal statement yasigara rwose. studential.com kuri website byose n'ubuntu. Kuri njyewe sinifuza ko cover letter, motivation letter byakubera inzitizi yo kubura scholarship. Ino video ushobora kuyibookmarking ahantu runaka. Igihe cyose waba ukeneye nko kwandika cover letter personal statement, ukaba wakongera ukiyibutsa mbere yo kuzuza form. Biroroshye. Kora copy upasting muri Microsoft Word yawe, kindi weditinga mu tuntu duke. Sample zose urazihasanga: abarimu, history, art, economy, teacher training, personal statement examples. Zirahari nyinshi kabisa. Ibi byose ndi kukubwira no kugira ngo bigufashe kuba waryoshya lettre zawe, zisiga ibirungo, zize ziri strong kandi ziri no kuri standard. Nifuza ko leta zawe zaza ari ntangarugero ku buryo zaguhesha scholarship. Website name nayikubwiye, ndanagusigira link hasi, ni studential.com. Link yayo urayisanga muri description, bikorohereze kuba wayigeraho mu buryo bworoshye. Please never joke with personal statement. You can do it with your own. Don't lose your money and time. Ndizera ko abajyaga banyandikira bambaza amakuru ajyanye n'ibimbabwiye bashubijwe. Ababaryaga amafaranga babandikira kandi n'ubundi reference bazikura kuri website, ndizera ko gakemutse ujye kuzajya mubyikorera ku giti cyanyu. So, goodbye. See you.